ljudi, ja sam Njegoš, ja ću danas igrati Score Hero i krećemo. Ja znam ovu igricu, imamo šta, ovo je na početku. Ne vidimo koji ćemo da budemo lik. Ne, mogu biti to. Ok, bit će on, Njemac. Evo ga. Evo je početna utakmica. Idemo. Evo tamo. Wow, trening. Oh, that's good. Let's pass and move. This one on the line to your teammate to pass the ball. Play the ball into space ahead of your teammate. Get a clear shot. That's a terrific goal. Idu dalje, što dalje? Da vidimo. Augsburg, normalno, idemo u Augsburg. You're showing a good eye for goal. How about long pass, draw a line to your teammate's head for an aerial cross. Gol, 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 gol. You're progressing well. And to bend your shots, simply curve your line. Kakav gol. Ovo je pravo. Ne, neću 4-5. 9. Zvat se. Frman. Evo ga. Well, he'll be delighted with being offered his first professional. Tako se ja zovem. Dancing. Koliko para. Lopte do mog igrača. Ok. Kjefa. Dodajmo. Op. Tako je, bre. Idemo dalje. Ovo će se vidjeti lako. Nikad nisam igrao, ali znam kontrola. Kep. Idemo. Op. Go! Čekaj. A kako ja njemu da... Čekaj. Imam foru. Ovdje morate znati fore. Morate znati fore. Znači, to. Ok. Hoćete da nastavim ovo da snimam, ja ću snimati. Au, kako go. Idemo dalje. Au, brus. Ok. Hvala, kako ne. What the hell? Spektakular. To. Go. Ok. Ovo je bilo. 1-1. Evo je. Ja ću skoro završiti ovu sezonu. Jana. Idemo. Čekaj. Op. Tako da. Idemo dalje. Pada snijeg. Pada snijeg. Opa, sine. Evo je sve. Tako produžim malo. Sada dam njemu. Ne presredi u gol. Pa to je čisto okej. A imam sebe.
da mogu mijenjati na sebi od druge rukave. Tako, eto ga. He's been sensational. Победил, misliš da ne mogu da danem gol? Misliš da ne mogu? Pa mogu ja. Tako je. There's a great atmosphere here today. You can move the camera at any stage during a level by swiping left and right vidi to ga. the top half of the screen. With the striker, O, shoots! kakva peta. Op. Kakva There's the peta. fight. Opet. This youngster, Okej. living at his throw-in, really is in a dangerous position. A jest sam wracam szczerze do walki. O, Gets the shot in. Da. Oh, good save by the goalkeeper. nie mogę. Great chance here. Prvi gol. Jest prvi gol. Nije drugi. Okej. Sam ja ovo priključim punjač. Da možemo da nastavimo. Ajde bre. Evo ga. Možemo da nastavimo. Evo protiv Werder Bremena. There's a great atmosphere here today. Everyone's Evo. chasing that vital goal. Can they do it? Dobre. Moving down the flanks here. Jedino... Striker. Boom! Calls a halt to the game. It's Kao certainly gol. been tight. Pogledaj The team could to get that super. crucial winning goal. Vraćena lopta, kako sam ovdje sam predrži, bum bum bum. Idemo bre. Adver Munchen. Today's match is one. Alo bre, alo bre. Kuku golova. Pa ste normalni, kako možete tolike golove dati? Kako ti Bayern München? Whipped in with pace. Dajte mnogo. What will he decide to do with A ne, ćemo da bi 4 gola da mu... area? Volleyed goal Pa daj bre sudija. by the goalkeeper. Sudija, 2-4. And they'll be glad to hear the full time whistle. Kako sam ostio? No, neću to. They're desperate for the. Here's a great opportunity for them to take the lead now. Looking for the striker. Pulls the trigger. Tako je ga. Take now. What can they do with this goal? Ovo ide prelako. Da u drugu sezonu da bude bare lakše, da bude malo teže. O, neće. Ovdje je skoro sve iz prve, skoro. Played into the box. Headed away. Kako si me pročitao, bre? Can anyone get on Je, to neće this to. one? Ne mogu. Pulls the trigger. Terrific save. Free. Sad ću njemu. Timo. Ono opet centrira. Played into the box. Ovo sredinu. Off his head. Eto, rešeno. And that good passing grabbed them. Ja sam ja ovdje. To je poznat klub. Nije se. Dobro. Played into the box. Gets the header in. A terrific performance here. Tako je, bre. Idemo hamburger. Ti hamburgera igramo. Eto, odmah njemu pošalješ. Tamo je drugu stranu. I ono baci kao i uvijek. Into the box. I ovo da njego. Vajda. Shoots. Great A goalkeeper. ne da njego. Gets the shot. Tako je. Ajmo na sljedeće. Sad ćemo da to... Paderborn. Welcome to this highly anticipated game. It's Prvi put da dajem gol. Kontaktira. play. Ok.
Okej, da idemo. Ne znam što me čeka ovo stvarno. O! Lol. What? Gets the shot in. Aaaa, kakva golčina. Aj, odvaja. Ej. And chance now to get the goal they so need. Ajde, šutaj. Shoots. What an effort. Okay. Can he make it? Sekund to promašio. Okej, pažljivo bre. Dobro je, nisi pogriješio, crnjanine. Played into the box. Kakav centar. Kakav centar, šutao se. Aj sad ćemo mi u drugu sezonu. I okej, idemo. 1-0 za njih. A daj bre. A vidi ga. A zašto mi šalješ po zraku? A vidi ti prostora. Bravo. Bravissima. Shoots. Tu ćemo da vidite ovo. Enough. Another disappointment. Ovo moram vidjeti. Ovako dao go. What? Oj bože. Je, evo zadnji. Za prvu sezonu. Is here. Ball comes down. Bravo. Is ticking by. Can they get back into this game? Gets the cross in. Pulls the trigger. It's saved. Skinuj. Off his head. They've leveled the penalty. It's been given. Penal! Prvi put izvodim penal. Final whistle. They've clinched. To je taj poznati Score Hero. Idemo u Season 2. Što sam to dobio? Evo broj, jeste. Znači imam novi broj, ja ću biti trezvica. Fujemo. Ljudi, ja mislim da je to bilo to za ovu epizodu, a mi u nastavku idemo na Season 2 i prelazimo na Season 3. Valjda, ako stignemo. Subscribeujte, šerujte, lajkujte moj video, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!